MLA ke BJP na South Shillong ba Sanbor Shulai ulong ba kabahai ki pajba ka Shela constituency bakin Punjab ba ukur tong ke BJP hakan ki election siteng semoy banya ka ba ki Jied ki wepat ki parti ki belong tongkum ki tim B tim C namar bahadin ba ki la job kinlaj ban pan pisa na sarkar BJP na Delhi ulong ruban nadu menteri rang ba ki menteri sarkar wat deputy CEM ka KHDC kibun kam banlej pan pisa na ka BJP na Delhi nrai lada ki pajba ki Jied da ka BJP ka pisa kan shuan bej sak shadu Shela ulong ru ba ki wepat ki parti ki shukular ban ai ka beneng por election ondala job ki ai da ka dujok bat ka Shela klama de ka dujok hadu ki ne kisngi nadu usnam syajar khandai spa nyopu ar hadu menta alor ke jingkeno ka kongres ya ka BJP uba Sanbor ulong mar ba kala don kaliang persya insyu kenta bej namar ba kila telot nrai ka BJP ka baklan kam hlah nrai ke shule bai deki kam alor ke jingkam jengki parti badon lang bat MDA uba Sanbor ulong ba namar beki deki parti red kin hab ban ong kumta namar ba ke BJP ka kme kan hab ban kudub bejeki ngi mkan ta kaktin baka kam rungile amban sukan ta por election kin kular daga beleng ngadep job ki ada ka dujok na du nem kal kena swa nyu fu ar ka Shela kron fi ka mati ka dujok adum trasni amor ukongres ujur tang kana ka kenta abriu tagarau usa reject lut na po hari India bro ko we mundan kongres yo ujur hap tang por song berkenta ndan kartas ne bakal ai lat ba ki paj ba megala ki ai lat ko kongres pesna sarkar merai ka Shela bele ki hap ki bele lek khak lung ruki kidang hap kid do kulai kada cai kada kongres ada ki por kini ki surok lentis gin kada ne cai do kongres unang ta ka kenta nomor ulang opposition du pi ka diga roli opposition du nya wala reality te nomor buklot uhla ngi klan ta kada ngim hla ngin tre bida kam namu pajba juga Shela lo update ban tabet haka arfoitrik mo arfoitrik kin tab yang subtip how to tiu latas but kajing kermen jong ginong song juga Shela konferi kolong arfoitrik kin bi pajba bagin tab yo latas but baro kini jing angnur ke jongki borok ken sa long bagin yo kajing kermen amla sama higla yo kam sarkar nomor baka Beit pisana po Delhi te hang neru ngang soba kila ben kendet no ai ba ka BJP kan job manda kan ti video ya ka scheme direct ngini kan ba ya ka scheme po Shela kon si ya kicing ya development ba per ka memorandum ka bangile ngila ekran ba kin national leader jungiru habar baru Amit Shah jiru mensisi nganang yo men ekran ki wi sing malay ekran ula ai big assurance ong Sulai ji ong yo candidate appeal to the people of Shela ai lat ingi menta penjob ya ba Joshua Wardi pini ya jingkela ka ba plai pikwa ayu menta kan ka sarkar MDA bungi don lang plai man ka por nang leng chief minister ki let banra ya ki memorandum la ne ki jing let pan pisa ai pisa ban ya ka development dang menta ka si plai na ka discount council u deputy CM la let ben ya kan du Stephen ai pisa ban tek boro ki let bi Delhi te le yu ya kini ginong song sinong bai ba thoni ba pin let ki tim B tim C direct pen job bai ba Joshua ya ka scheme jong pingin ra be cha Delhi na Delhi ngin ra pisa be hang ne po Shela pin sei ya ki sai ko jong job MDA na man yes thau sarkar la pi ta ba khadu ki hap ong ya ra ki bong sunon long ya ngi ti hap ko do nomor pun kam pisa nomor mono ba pisa na ko Delhi menda man ka si ne ki ra chief minister ki minister ko poisa dang menda ka si play ko bor diskon lu pan pisa te menda ban ai ka song hangi nomor ngin sale nomor po Delhi la ekran na Delhi ki ong daga baca bagino no ki scheme bade ya ka state jong pi British council ngin consult sa ka state BJP temu kino no ki scheme sa ban sanction kin khot sa yangi chatai bangin scrutiny but ngila haka last memorandum ko bang ai so president so Narendra Modi honorable prime minister bor Amit Shah jiru kalong ba kino ki central scheme sanctioned by the central government swaban sanction ngin how one page kami ngin scrutiny mengi kumbolong scrutiny mentai kan ba file nomination tiap pada ban ngin sa form ya kam monitoring committee monitoring implementation committee ngin sa form mengi bangin page lagi ni scheme ki pentri kam hok ne ki sulong sinking only in secretariat nomor ba ka BJP ka yang ka corruption free kau ni ki moto ka jong BJP kalong bangin rat ngong ya ka corruption ya ka bomsam tegino no ki scheme ki wara na po Delhi nginum dalay nginum sa bigile sa pla jono nomor honorable prime minister jong igula ang daga baca
Na me kau nga na kisi ko kane donga. Nga yele dengan numbam. Bang num ai yeno ru bugi numbam. Mana kane election pe ke party tu ikon ko bakoi. Ki MP ki balong non performance kiba involve ha corruption iklam ai ticket ni be lo brokai ni ai de kiba ku te busuba de hang ne ngi yo ko de ku busuba bakane de jingker melesi ka de jing star ka jong bule jong ka sela kon si bala pa yo ba Joshua bun long kurtong lesi kalong ka miracle ba ka ne ga de jingker men ba Joshua unra ya kana am ka buram jong ka sela kon si ba ya ka delhi bro